Dok na Sarajevo Film Festivalu govorimo o kreativnosti, naravno da se moramo podsjetiti da kreativnost živi u svim porama našeg društva. Upravo BH Telekom kroz podršku domaćoj kinematografiji i kulturnoj sportskoj sceni Bosne i Hercegovine podržava uspješne priče onih koji stvaraju u našoj domovini. I stoga je moja naredna gošća Senita Slipac, suosnivačica platforme Orea. Senita, dobro vam večer i dobro nam došli. Dobar večer i vama i vašim gledalcima. I vama i vašem malenom drugaru, pomoćniku, odnosno našem Tobiju. Jeste. Koji nam je uljepšao studio. Ajde da krenemo od same priče, evo da njega predstavimo, da ga ne zapostavimo. Tobi je nastao iz ljubavi prema putovanjima i iz vaše želje da sačuvate upravo ono najljepše sa svih putovanja na koja idete sa svojom djecom, je li tako? Jeste. Pa ja imam djecu od 7 i 8 godina i kad smo krenuli prije 3-4 godine da putujemo s njima, posebno po gradovima gdje zaista djeci morate približiti, da im bude interesantno, da ne bude hajde još samo ovaj muzej, hajde još samo ovo da vidimo. Pa i mi uživamo. Jeste. Onda kad im daš neki zadatak, nešto da oni istražuju, onda se djeca više uključe i zabavnije i njima. Naravno, čim je zabavnije njima, odmah je i vama. I htjela sam da djeca ta putovanja dožive sa puno većim uspomenama nego bili smo, ne znam, vidjeli smo Eiffelov toranj, nego zaista da imaju nešto konkretno što su oni pronašli, istražili, saznali i onda u toj knjigici imaju, vodi ih šta je to sve bitno da se vidi u gradovima, u ovom slučaju u Sarajevu, i imaju izazove od kojih onda oni imaju stvaraju uspomene i neke izazove u kojih onda može da nagrade, a imaju naravno i stranice gdje oni mogu da napišu kako je to Sarajevo drugačije od njihovih gradova, jeli kad putuju, šta je posebno, zašto bi se rado vratili ili šta najviše pamti iz tog grada. I tako za sve ove gradove koje smo napravili smo htjeli da djeci napravimo tu nešto posebno za njihovo putovanje. Ove godine je jedno specijalno izdanje u saradnji sa BH Telekomom. Evo sad ćemo to pokazati ovako da kolege mogu lijepo da snime ovu knjižicu. Znači, Tobi je doputovao u Sarajevo i to baš na Sarajevo Film Festival. Pa ćemo vidjeti, tu je pored jedne razglednice koju će poslati iz Sarajeva mnoštvo lokacija na kojima je Tobi putovao zajedno sa djecom i sa njihovim roditeljima. I BH Telekom showroom, da se zna. Trg i tako je, u srcu Sarajeva negdje najposjećenija lokacija, BH Telekom showroom. Recite nam kako su mališani reagovali na ove knjižice i na Tobija. Koje su neke njihove prve reakcije i uspomene koje su stvarali s Tobijem? Pa vidite, meni je prvo zaista važno da kažem da mi je drago imati saradnju, jer ovaj brend još uvijek na početku. Tek smo početkom godine pokrenuli ovu priču i BH Telekom je prepoznao to da je htio da podrži jednu domaću lokalnu priču, jer je zaista sve lokalni domaći ilustratori, priča i htjeli smo da radimo na promociji grada Sarajeva. I to je BH Telekom prepoznao i to mi je zaista drago i želim da kažem prvo hvala. A djeci, htjela sam, posebno našoj dijaspori koja dolazi, može biti i više puta u Sarajevo, da Sarajevo dožive na drugačiji način. Ali što mi je bilo interesantno gdje su djeca koja žive u Sarajevu, jer sam i sa Malenom recimo u njenoj školi dala kad su obilazile Sarajevo, koliko im je uljepšalo tu posjetu i djeca su baš istraživale, htjela, jer ima iza ako se uključiš i ako zaista istražuješ, imaju i poeni koje djeca mogu da ostvare, znači da ih nešto motiviše dodatno, da oni zaista žele da istraže, da saznaju više o svom gradu. Tako da ja mislim za djecu je namijenjeno, ali bude interesantno i roditeljima i zaista je nešto što uljepša i napravi posebno neku uspomenu na grade, u ovom slučaju Sarajevo. Posebnu avanturu od svakog putovanja. Evo spomenuli smo već saradnju BH Telekom sa platformom Orea. To je negdje dugogodišnja kontinuirana saradnja. Koliko je ona važna za razvoj mladih kreativaca i u čemu se najviše ogleda ta podrška koja je vama potrebna? Da li je to financijska podrška ili upravo to spoznaja da vas neko vidi, da primijeti i da cijeni ono što vi radite i što pokušavate stvoriti? Pa, apsolutno. Zaista imamo sjajnih brendova po cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji i oni rade sjajne proizvode, ali neko može da pravi nešto savršeno i lijepo, kreativno, kvalitetno, ali ako ne vidi pravi ljudi, ne dođe do neke velike publike, to ostaje većinom nekako u lokalnoj zajednici. I bilo kakva saradnja sa velikim kompanijama koji nam daju priliku da se predstavimo na što većem platovu, na što većoj poziciji, to nama zaista znači i samo dobije se na jednom velikom priznanju, jer kad te neko veliki prepoznaje, dadne ti priliku za saradnju, samim tim uzdiže i tebi i daje ti puno veće prilike, da onda ti manji brendovi zaista mogu da postanu puno veći.
A šta je to zajedničko svim brendovima sa kojima sarađujete? Šta je to što ih je li u ovom vremenu kada mladi ljudi, kada generalno talenti odlaze iz Bosne i Hercegovine, kako se stvorio taj narativ, šta je ono što je njih zadržalo ovdje, što im daje nadu da zapravo i ovdje mogu uspjeti i stvoriti nešto svoje? Pa vidite, izazovno je voditi mali biznis, srednji biznis u Bosni i Hercegovini, ima tu puno i problema sa uvozom i sa izvozom, sa raznim problema kojim se susreću koji recimo biznisi u Europskoj uniji nemaju. Ali ono što je meni zaista drago vidjeti da biznisi koji su počeli s nama prije 7 godina još uvijek su tu i rastu. Neki su zaista možda čak i prerasli platformu, neki su počeli nove biznise pa imaju čak i 2 brenda i lijepo je vidjeti da nije samo jedna osoba ili jedna porodica koja živi od tog malog biznisa, nego da to se proširi, da poslije postane puno veći gdje se uključe i naravno to lanac jedan saradnika s kojima sarađuju, koji šiju, a meni je to posebno drago vidjeti jer samim tim onda podržavamo i našu tradiciju i očuvanje raznih zanata, jer zaista to je nešto što ja mislim polako izumire, a stvarno vrijedi podržati. Što ste naučili o našim ljudima, o Bosancima i Hercegovcima, kada ste započeli ovu platformu i kada ste ih sve tu okupili na jednom mjestu, što možda niste znali prije samog ulaska u ovu priču? Pa ne znam da bi mogla da izdvojim jednu stvar, ali možda uvijek svi se nekako vraćamo na taj neki naš inat gdje zaista želimo da opstanemo, da pokažemo da se može i u ovako teškim uslovima. I to je ono što mene zaista motiviše i samu platformu, jer i mi smo suočeni sa puno izazova, ali smo rekli ima načina i ta jedna zajednica. Koliko god bila teška da se pokrene, da se očuva, opet kad je potrebno pokažu se, dođu, podrže i to je zaista nešto što onda te motiviše dodatno da kažeš ok, ovo zaista vrijedi, ovu priču vrijedi gurati dalje i razvijati. Filmovi nas ovih dana inspirišu na velikom platnu, ali evo vi ste nas inspirisali i pokazali da inspiracija zaista dolazi i od ljudi koji svakodnevno stvaraju nešto i ostavljaju ovoj generacijama koje dolaze. Tako će Tobi, vjerujem, biti vjerni čuvar uspomena iz Sarajeva i sa Festivalskog trga, svakako i iz našeg BH Telekom puta. Hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme i bili naš gost. Ostanite sa nama, poštovani gledatelji.